Koman nejong sinang pan na utikang data pit. Nang halas walam mata ver pulutai. Nang alang pan mentunida tini unilu. Lapen kopi pose alang lason ang klem delo. Nilaan kahon kipi apita alang kopi pose lason ang klem delo pugi. Nang ensarlong le delo. So you have to let it go. Lapen nang alang pan tini detansi nang ningarong tekpo. Non kinang si nang dugdo waralo kopi polo. Adhe ke nang alang pan tini unike. If it was so easy for her to let you go, you should also think that away. Ahut pen ke lason kamata ta kinang so lapen nang ninga duka video jia pan ke nang fiksi nang kwan ma alang pan kahon ke pi halaan ke anun kapre ke alang pan kahon pi une data hai lapen arni simar ni sike alang la so alam realize fiksi but as of now kwan ma nang alang pan kahon ke pitang halaan ke nang piat lo choklo hadak si jut koklo ko pia bon lo ko son pen lo ko son sike mandet lo puke nang sidami answer long le data hai lo lasi lasona question ke arju detrinon mentuni tanang answer long leke lapen lasona question ke mo aphisami matha dam detrinon atheke nang answer ke long lepen nang dugdo nang set ke mate answer ke long pen nang sipudot nang dugdo nang jipuge so just let it go. It was a chapter like nang study lo non ke new chapter le porno. This is your life munita life long ke chapter do pick. So this was one of the chapter. Let it go. Non ke next chapter le pangching non study and concentrate on your life. Make yourself happy. Joydam non ning che parong non happy bele non anke chelang tha nang kailom ka ko beta positive side po nang ko an ma negative pen ke do lan silang kailom ke negative po la si positive pen le ka ko beta matha no pini pen ke la sonle ning che non ne kai ke ta happy pen si tu ji ni ning karong nang thek long pen ne pai ne po sita me aning arong je so study work hard settle down and enjoy your life.